episode for IGP series. Mema Obia Akwaba. Ahadia latest and hot news kwa Eramide Bremo. Anuti so we subscribe to channel ya Omodian say over subscribe to the channel. The way I say over click the subscribe button. Now belly notification when I need to be upload. Also what's up can be. After we are not like video, give us a thumbs up. Now feel share my offer for so now when you be here now who and someone also will Ghana memoir. Afriyie here and someone abeto yepuso. A blind historian a Bulgaria and your wati a Justice Kweku Annan so why pasa. Now then Akoti by Yahoo memoir and now the tell say a Justice Kweku Annan according to Bulgaria a blind historian they say what the nesi a Bawumia so that say was super a Bawumia. Now no brighty way the bow angle several cost and the buafu our babonti abet to be their money a Kweku Annan. Na wode accepted do na atuya wache kwa fa so Kweku Annan e Kennedy Agyapong pamro chese enye ba obieti na moni no bi Kweku Annan ye na me no so ene ma Kennedy Agyapong pamro fi eye Net2 TV na eye bogere wada accepted do na ready afa eye Justice Kweku Annan ho na ntetema yekoda kachi nkuti enseba abanti epro egu ho nti ni se ona no host show and o start is agenda no o we say Mahamadu Bawumia untafo ene fa ikusi na Mahamadu hwe nkola na itsemu ene wasa started the one esi Bawumia ho a masheda monitor channel no de bia udidi Bawumia tem sa anye Bawumia na ya sofo na udidi o matem Kweku Annan let me tell you this something in this country mama nka asem cheo Kweku Annan obi umo obra bia yo Net2 TV Owusu Kweku Annan who say expose asofo who Kennedy Agyapong but edu baby no na program no adani avenue for taking bribe adani blackmailing nti asofo bebre wa Kweku Annan akogigi omusika mi hu say Kweku Annan start expose bi e ma ne de akwawie da ha na Kweku Annan beka na asofo ya say na asofo ya say na me investigative journalist saw me who investigative journalist abai we investigative journalism Kweku Annan let me tell you where so what to afufra enye Dr. Bawumia so Dr. Bawumia enye no mark ni apo yi wadi eye unkwasi asem eni azra eni krono eni jimi eni nsema eni nyinaso a okika eni niam bone a na odi Net2 TV ne ye eni ma yi wadi abranti bi e friend Kweku Annan Bobeka no on Net2 TV. Justice Kweku Annan na Sammy American. Kweku Annan ne hu nipa bi a o ye dishonest on kan okre baako. Enne obi wa o china obi no wa. Kweku Annan bibisa wasem enne wo se wo ye campaign ama NDC for no maka to so mo hian. Wo kaya 2014 wo be ka say John Mahama any obi awo ntafo ema ntafo na disable ema fa ikosi satam wo ka asemu satam na wo be ka choice FM na wo start sa ade no satam na lady bi e friend Otabil sese minim ba bi ho na o host area program bi o choice FM later na choice FM bu ye no o ko bisin 1 FM ba sese ade minim ba bi ho bi no okekwe apem tripa ona no host show and o start is agenda no we say Mahamadu Bawumia untafo ene fa ikusi na Mahamadu hwe nkola na itsemu ene wasa started the one esi Bawumia ho a masheda monitor channel no de bia udidi Bawumia tem sa anye Bawumia na ya sofo na udidi o matem Kweku Annan let me tell you this something in this country mama nka asem cheo Kweku Annan obi umo obra bia yo you are the most useless human being I've ever come across umo obra bia yo adwuma be na why I am pam da me bo records no me kasa bitumra na ma chesi entimen kasa obra mini evidence because meaning say asem a make enye den a obi betima share video na ma Kweku Annan entime ka asem na be the evidence beba Kweku Annan na o ye adwuma Hot FM ye pam 2 times Hot FM uba ono niema edi ka pam Mahama
entafo na wo beka ya when your evidence bia no e ma hot fm for pamu second one emre bi ene de wo beka ya Owusu bempa I suppose bempa so for Owusu bempa ya okobubu hot fm for Mike sada na 19 December 2018 me de on say me no asem bi a meka bia na mabo date because minim say amanfo ba be challenge me say asem a meka na nya no kre tina me bibia sia na me date na to na da metrim me kan ya na mabo Owusu bempa e be bubu hot fm for Mike mo bi say den na Owusu bempa be bubu hot fm for Mike abranche bi a na oda prison a friend Dominic Apia a uko prison dia odi ko Prince William Tiebedu akwano e be ka say Owusu bempa e okọ e Kwaku Annan program ni so Kwaku Annan so expose asofo na Dominic be ka say Owusu bempa e okọ ana Owusu bempa ye say sadia Dominic ni so e okọ ta oni ne committee nti ene Dominic ni nhia no obeba hotefem nti Dominic ni nhia no oba no Dominic na amawo na fe de Owusu bempa e bisa Kwaku Annan bisa no ensema na Owusu bempa bufu yi no say and in fact Owusu bempa wa anyi ni by no case Owusu bempa bufu yi no say Akufo bia ba betina say meme okọ ti asem no niema Owusu bempa ko bubu hotefem for Mike na make sure Akufo bia ba say meme okọ nipa no maba me ba be hia nipa na nipa ni ya na wo bisa me kwasesem e na Owusu bempa bufu yi ba later no Kwaku Annan roya esa ma Owusu bempa nya problem say record Owusu bempa say Owusu bempa ka say omo twen na nipa NDC fo be yin NPP fo yi omo nipa wi a then wo hu ba bi o de support e be fa hwe eno no mu e ma hot fm fo pamu e na wo ba Net2 TV Net2 TV Owusu bempa Kwaku Annan wo say o expose asofo wo ne Kennedy Agyapong but edu ba bi no na program no adani avenue for taking bribe adani blackmailing nti asofo bebre wa Kwaku Annan akogiji omo sika mi hu say Kwaku Annan start expose bi e ma ne de akọwie da ha na Kwaku Annan beka na asofo ya say and asofo ya say and am investigative journalist saw me who investigative journalist abai Kwaku Annan let me tell you where so what wa fufura enye Dr. Bawumia so Dr. Bawumia enye no mark ne yapo yi wadi eye unkwasiasem eni azra eni krono eni jimi eni nsema eni nyinaso a okika eni niam abone a na odi Net2 TV ne ye eni ma yi wadi mahama na wo say oni obi a wontafo eni fa ikosi ya wo ma e disable no besi ne what me be kire be bia ntafo no mahama ntafo no mo yi Mahama ntafo na wo say o ma wo oni obi a wo no mo yi Kwaku Annan men nye wa adwin say wo betima disrespect leaders of this country and some of us will keep quiet cha wo kwasi asem na wo wo beje ejai hwe ensem a wo ka na hwan na akwa na eja na masa Kwaku Annan we are sick and tired of you hwe class media ya wo ye nchom be yi wadi capital radio ye yi wadi Kwaku Annan ye yi na di sa wo no ne ken krachi na ye adwuma daily satellite ye yi na di okoy andikankam newspaper ne di the informer obeka 2009 Kwaku Annan ko fake story bi fa papa bi a ne friend Imano dare to me or a motivational speaker Kwaku Annan ko fake bi fa no e ma the informer omo yi na di justice Kwaku Annan no so NDC ni o no so o NDC ni omo yi na di daily satellite say na make an no so omo yi na di obe capital radio a ne wo Kumasi obaye omo akra rep eno so ankosi fu ye yi na di enti Kwaku Annan no omo obra bia wo adwuma bia wa ye bia ye Sácked no ansa na Net2 TV so mu ina mu nim honorable Kennedy ohene kwa mena Akufo Agyapong ono so bo modi aye de eyi na di Kennedy ohene kwa mena Akufo Agyapong ono so yi Kwaku Annan di enti Kwaku Annan no oye journalist oye nipa bia on kan kore oye dishonest omo obra bia so ye ade bia o ye bia no ono an ni interest and orre o start software we na software no betua ma pe kakrama na
no jai na se mo se was started with one brother azan busuam problem na Kweku Annan one ne brother no dada na ode ye saa de na o ye mo bia mfa Kweku Annan serious and Kweku Annan ye nsuro Ghana out who the vice president atem se me sante way o second time se wasan didi Bawumia atem di ma me I will come way no maba ne se oguamafo next time no me ba ne se arena de maba ne se oguamafo amawo by next time no me ba ne se arena de umo bra bia ye uti Ghana na nkwasiasem ni jimi na wo jimi o Ghana obi anka kenche o obi a wo ye adwuma e wo fo wadwuma wo ye na ye ebi anu a resign o ye pamo Net2 TV ye pamo Kenkranchi Daily Satellite ye pamo The Informer ye pamo Hot FM ye pamo Capital Radio ye pamo se wo subai papa aka de na adwuma bi a wo ye bia ye pamo Ghana na wo ye nya se ye nya obi a mane meka vice president asem ye nya obi a mane meka se Dr. Bawumia asem se wo sa nipa we Kweku Annan adwuma bi a wa ye bia ye pamo wo na wo ba beka Bawumia asem Masa give us a break me bisa question yinu one dentina adwuma bi a wo ye bia ye pamo two 2014 wo be ka tell say Mahamadu obi a wo ntafo why na Mahamadu ne wo ntafo no ama ntafo no kwa e disable sa ntafo no mo yi be kire be bia Mahamadu ntafo no a liar Kweku Annan menti se wasa ka vice president asem ni ene fa yi kosi na Mahamadu hwe nkola na e disable ene wasa started the one esi Bawumia ho a ma sheda monitor channel no de bia udidi Bawumia tem sa anya Bawumia na ya sofo na udidi o matter Kweku Annan let me tell you this something in this country mama nka asem chiro Kweku Annan obi umo obra bia yo you are the most useless human being I've ever come across umo obra bia yo adwuma be na waya ayem pamo da me ball records no me kasa bitumra na ma chesi entimi nkasa obra mini evidence because meaning say asem a make enye den a obi betima share video na ma Kweku Annan entimi ka asem na be the evidence beba Kweku Annan na oye adwuma Hot FM ye pamo 2 times Hot FM oba ono niema edi ka pamo mahama entafo na obeka ya wanya evidence dia no e ma Hot FM for pamo second one maybe ani de obeka ya Owusu bempa Owusu bempa so for Owusu bempa ya okobubu Hot FM for Mike sada na 19 December 2018 me de onze me no asemi a make bia na mabo date because minim say amanfo ba be challenge me say asema make na nya no kre tina me bibia sia na me date na to na damitrim me kan ya na mabo Owusu bempa ebebubu Hot FM for Mike mum bisa say den na Owusu bempa bebubu Hot FM for Mike abranche bia na oda prison I friend Dominic Apia uko prison dia odi ko Prince William Chiebedu akwano ebeka say Owusu bempa e okọ Kweku Annan program so Kweku Annan so expose asofo na Dominic ibeka say Owusu bempa e okọ ana Owusu bempa ye say saa dia Dominic ne so ye okọ ta oni ne committee nti ene Dominic ni nhia no obeba Hot FM nti Dominic ni nhia no oba no Dominic na amawo na fe de Owusu bempa bisa Kweku Annan bisa no ensema na Owusu bempa bufu yi no say and in fact Owusu bempa wa anyi ni by no case Owusu bempa bufu yi no say wo Akufo bia ba betina say meme okọ ti asem o niema Owusu bempa ko bubu Hot FM for Mike na make sure wo Akufo bia ba say meme okọ nipa no maba me ba be share nipa ni nia na wo bisa me kwasesem na Owusu bempa bufu yi ba later no Kweku Annan proya esa ma Owusu bempa nya problem say record Owusu bempa say Owusu bempa ka say omo twen na nipa NDC for be yin NPP for yi omo nipa wi a then wo hu ba bi o de support e befa hwe eno no mu e ma Hot FM for pamu e na wo ba Net2 TV Owusu bempa Kweku Annan wo say o expose asofo wo ne Kennedy Agyapong but edu ba bi no na program no adani avenue for taking bribe adani blackmailing nti asofo bebre wa Kweku Annan akogigi omo sika mi hu say Kweku Annan start expose bi
ma ne de akọ wie da o ha na Kweku Annan beka na sofo ya say na sofo ya say na me investigative journalist saw me who investigative journalist amen Kweku Annan let me tell you so what for afufra anya Dr. Bawumia so Dr. Bawumia enyo no mark ne yapo yi wadi unkwasi asem any azra any krono any jimi any nsema any nyinaso a okika any nyama bone a na odi Net2 TV ne ye ene ma yi wadi mahama na wo say woni obi a wontafo ene fa ikosi ya wo mai disable no besi ne what me be kire be bi antafo no mahama ntafo no mo yi mahama ntafo na wo say o ma wo woni obi a wo no mo yi Kweku Annan men you have been said who between disrespect leaders of this country and some of us will keep quiet. Cha unkwasi asem na we no be jejai. Hwe and some would can and na hwan no akwa na dey eja na masa Kweku Annan we are sick and tired of you. Hwe class media ya we enchom be you capital radio ye wadi. Kweku Annan ye yi na di sawo no ne ken krachi na ye adwuma daily satellite ye yi na di okoy and the Kankam newspaper today. The Informer. Obeka 2009. Kweku Annan ko a fake story before. Papa bia near friend Imano dead to me. Imano dead to me. Or a motivational speaker. Kweku Annan ko a fake before no. Emma the Informer omu yinedi. Justice Kweku Annan not so NDC new. Not so NDC ni. Omu yinedi. Daily satellite, send American and also mu yinedi. Obey capital radio na wo Kumasi obey o makra rep eno so ankosi fu ye yinedi. Enti Kweku Annan no omo obra bia wo adwuma bia wa ye bia ye Sácked no ansa na Net2 TV so mu ina mu nim Honorable Kennedy ohene kwa mena Akufo Agyapong ono so bo modi aye de yinedi. You're waiting for winning and some of your Bulgaria, your blind historian, some of what they are to fire justice, Kweku Annan, who I wonder, and some to do Nara Eddie. Make out say this is so and our hero. So we now subscribe where we are subscribe to channels as a hadier latest and hot news and qua Aremeyaw Bremo. I hope you are not like the video, no like the video. Was a thumbs up, now share my for so now when you be here now who and some of us will Ghana number. Also, with me, working Afriyie and some way in our home, I will comment boxing. In my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.